Yazi abantwana beni mantombazane bokhula bengenawo umama, bakhula bengenabazali because nina nifuna lamadoda ukusendi lala amadoda ale condom I'm protected iklof lokulala amadoda abantu lamajita anizivikeli aniprevent anenzini nini nizoba nisenta amajita izinje for kunshini manje vele ubabona date ingqondo ngalala mfana njalo ke condom unengane already ufuna ingane yakho ikhule ingena bazali ikhona ingena mama inqa isimanga sakho uthi wena ufuna uthi hayi fresh all those things mantombazane why need so madoda then umntwana basakabhemi inyawo phela uthiwa labantwana laba because of this person baletha so yona ama-single mothers ayabheda ama-single mothers ayabheda terrible that's how abantwana babashiya vele that's how they live babashiyela lezi zinto lezi.